Ka UDP maukan ro henne ka sngi ka lapin ko buram kerpang ya usamla Paul Denik Harmudai ubala yo Korea ka takmak siar na ka jingele akai karate ha ka North East Olympic Games arajar arpuar. Ya ka ni ka jing pin ko buram lapin long ha ka shnong lat ding sai ka bade ka shnong jong utai usamla. Ringkat ka jinge trelang bat ka shnong ka UDP hapo ka jingelam jong uba Remington pingrop kala ai ru ya ki jingbo sa nam kumjuru ya ka song pisa sha utai usamla. Bat kumjuru ha ka ni ka sngi ladan bentalang uba kansing linshing ubadairu kertong jong ka parti NPP. Usamla balawan ra ya kanam ke burom tang ya ke yeng kesem ya ke kur gejaj henry lawan ra ya kanam ke burom ya ke shnong ya ke than bat ya ke state he barokowe thanla ban mudur nak ke shnong lai ting sai ke berit we kon samla napdek nyu to lake state ki bedon hapo North East unyo kat ya kanai ke burom katama mo aboyo kade kanuksa kababha ya kiwi ki kon samla ki bedon sya kanai ka than ke chungyi don lang ke chungyi mata ka sngai kadai ke ching pen kan mau ya ki kon samla ki bedon syagane ka than ke chungji ka ching ya lentai kampat de ke bukut kadai tang ke ching sedang nga ai ke ching kit bok ke ruing na kaling ke chunga ya ka kur kharmodai ka balase yo ne samla uban ra ya ka nam ke burom syagane ka than ke chungji bapol kini kedai tang kecing sedang ke jong pi ha kalenti ya ke jong pi ha ke bide bat kini ke kam kabaningkong engayakun ha kini ka second North East Olympic Games arhajar arpuar ngalakur yutak maksiar kabalong hasai nehu shelong ha ka first round ngalakundu ya unong ya lekai pada Mizoram ha ka second round ngalakundu ya unong lekai na Assam bat haka final round ngakundo yung nong Arunachal Pradesh. Te ngaleka ya ka boys junior plus 55 kgs ngalawan ya sementaru haka national level kabadai ka All India Karate Championship hangta ngayo lekai bat kibahe te hangta ngayo Korea utak marunong ngayo yo bronze haka senior men's senior men's plus 55 kgs. Hakani arhajar khat khandai ru ngala leka yakani Meghalaya Games hangni ngala Korea utakma siar bo takma renong hakani ka Meghalaya Games ka ba long menta arhajar arpau ngala yo Korea utakma siar takma siar we takma rupa but hakani ka inter school ka balong hadin jong tu benai ngala Korea takma ksiar takma rupa atlet takma ksiar ba way takma rupa te menta ubenai banwan ngamun leka ya ka national level ka balong ha Gujarat ha December ha ka arpulai tereng te ngakarpat ipi baro ki bahaying hasem ki parlok parjor ki kha ki man ki nong mikmat ha ki benta baper bat kiparan nong shnong bapin duai lem na kabenta jonga banganla banwan ra ya kaburom ka jella kashnong ka thaworo hi ka we na ka jing kershan bat no sinyang lem ka jong pi kan pun orlong ya ka jing tumu jonga banwan ra biang sa sisi ne ka jing job kanang ka jella ba ka jaj ban rio jongi kan nang kra wat kan nang pho nang phing